Drugog dana nove 1996. godine ekipa starješina komande 28. divizije na čelu sa pukovnikom Bajrom Kasumovićem boravila je u zoni odgovornosti jedinica 7. korpusa i tom prilikom posjetila pripadnike 210. viteške oslobodilačke brigade Nesim Markić, koji su i ovu, kao i prethodne priratne nove godine, proveli daleko od rodnog kraja na prednjim linijama fronta. Posjetili smo ih nedaleko od Sanskog mosta, utvrđivali su novu dejtonsku liniju, a prisustvo kamere iskoristili da pozdrave svoje najdraže. Nalio Silić. Silić, odakle si? Ženica. Ste vi oženjeni? Jesam. Imate djece? Imam. Evo prilike da pozdravite sutra. 3 čerke pozdravljam. Kako se zovu čerke? Ima Bisenija, Elvira i Dinela. Eto vidite, a suprugu nisu da boravili. Nju poznam iz 7. rođen dan. Jučer bio. Htjela bih da pozdravim svoju Dubravama, Donjim, Kođvinica, majku, oca, sestru i ostalu rodinu. Pozdravio prvog generala Malkića, ujedno sve pripadnike armije Bosne i Hercegovine. Tako. Novu godinu ste obilježili ovdje u Livonu Savskog mosta, kako je bilo? Dobro je bilo. Neposredno smo baš na frontu gore u liniji obilježili novu godinu. Skromno. Evo prilike da pozdravite porodicu. Pozdravljam i porodicu kod kuće. Tako. Načelnik štaba 210. viteške oslobodilačke brigade Nesim Markić, nadkapetan Salkan Vuković, novu godinu je proveo zajedno sa svojim borcima. Pa kao i uvijek mi smo svoj dio posla obavili vrlo odgovorno, savjesno i disciplinovano. Jedinica je novogodišnju noć dočekala na položaju, onaj dio koji je bio u vremenu razmišljaja na odmoru bio je disciplinovan i odradio je to skromnim obilježavanjem, odmorom i tako ne. Ja bih želio u ime komande 210. brigade i znači ispred starješina i boraca 210. brigade da poselamim sve naše u Živinicama, malo da lokalno mislimo i djelujemo, da im zaželimo sve najbolje za novu godinu, a posebno u ovim prilikama želio bih da kažem da posebne čestitke upućujem suprugi Čapi i čerki Nidi, svojim prijateljima, rodbini, familiji i tako da. Posljednjeg dana boravka u zoni jedinica 5. i 7. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine, starješine komande 28. divizije i 210. viteške oslobodilačke brigade posjetili su Bužin i komandu legendarne 505. Bužinske brigade.